Seni narasturang tuhu meriah ukurta, bancika kita jumpa ibas acara pepalem pusuh, ibas kanal YouTube YKB Bahasa Karo. Sope si begikan kata Tuhan, mari si pindo gegeh arah kesah si badia. Raduras kita artoto. Tuhan Bapa kekelengan kami, reh kami ngatakan bujur man badu. Sebab tuhi gejapkan kami, perjumpaan kami wari endah. Kerina dandankan perkuah dengan dias atin. Jana mesi kel ati kami megikan sada bagin kerna katalu. Mari ngerana kami. Janah katandui jadi gegeh, jadi pasu-pasu. Ibas kami dalani geluh kami. Ngerana kami Tuhan. Sebab kami sikap megikan katandu arah Yesus Kristus. Reh kami artoto. Amin. Seni narasturang kata dibata si jadi palas renungan man banta wari enda. Ibuat ibas renungan wasiat si ertemakan. Labo kalak Roma ngenca, tapi kita pe. Erpalaskan kata dibata Roma sada, ayat sada sepitu. Si jadi palas perenungan, ibuat ibas ayat 6 nina bagenda kata Tuhan. Ikut pekam kerina, siringan i Roma si enggo ipilih di bata, jadi si kerajaan Kristus. Pembarkan berita si meriah, Nina Paulus ibas ogenta wari enda, ibenai arah kerasulenna, si enggo i alokena arah Kristus. Tugas rasul Nina Paulus, arah surat naman perpulungan Roma emekap pembarkan berita si meriah. Ras mabai kerina bangsa, segelatu ras patuh. Kencadung Paulus nurikan, maka perpulungan Roma termasuk ibasi si maksudkan ibasi emekap bangsa sikin Paulus nurikan berita si meriah. Ras mabai bangsa eda. Segelah te ras patuh mandibata. Maka ibenai Paulus alu peneguhan. Tapi penegasan tugas kerasulenna sebagai duta utusan di bata man perpulungan Roma. Erpalaskan peneguhan tapi penegasan kata di bata ngajarkan maka berita si meriah. Kepercayaan ras kini patukan. Emekap telu hal. Sila tersirangkan selaku pengikut Kristus. Mankala singgo iendesken dahin berita si meriah. Emekap pengajaran kata dibata. Segala ia tu mandibata si enggonehken katana. Kata dibata emekap Kristus. Kalak sitek man Kristus. Icidah kena arah kini tekena. Ibas kini patuhena. Subuk man dibata. Bagepe man krina tinepa dibata sili. Perpulungan Tuhan. Kita selaku singoge tapi si megikan renungan wasiat enda umumna emekap kalak Kristen. Alu istilah si deban kalak situ mandibata. Kita enggo ipridikan, kita enggo ingawankan, kita enggo ngalukan lakon persadaan si badia. Ras kita terdaftar sebagai ngawan ni perpulungan ibas gereja. Singkatna, berita si meriah enggo sialukan.
arah sinehken kata di bata. Subuk arah keluarga, arah gereja, entape sesekala. Anem bagegia. Kata di bata, ipetangkas man banta. Maka kini patukan, Bali artina, memiliki kesejajaran, ras megikan berita si meriah rastek. Bagendam kata di bata si sehman bata, artoto kita. Bujur Tuhan, kata dunggo ialokan kami. Malam kelati kami Bapa, sebab kamreh kuduni indah, labo terjem man kalak Roma, labo terjem man kalak Yahudi, labo terjem man bangsa Israel, tapi pe man kami krina manusia, singgo ngalukan berita si meriah. Maka pengasuh kami, segelah kami pe ngasup makikan katadu, selaku kami singgo ipilihna, si enggo islamat kendu, cana berita si meriah epe bancikai pemberken kami man kalak si deban. Jadikan kami jadi pelaku katadu. Endang toto ras kriahan kami, alukan kami, arah Yesus Tuhan, reh kami artoto. Amin. Bagendam kata di bata si sehman banta wari enda. Maka mindo kami ula kita lupa guna nge-like, subscribe, rasi bagikan manta-manta si deban. Alu bagi kita nggo ikut muat bagin. Ibas nehkan pelayanan pembarkan berita si meriah raduras YKB. Tuhan masuk-masuk kita kerina. Amin. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.